Kajiado jogo matimo lame kanisa marafiki tutie kar bura makandui oyoro chiwo remo biro konyo duoko chien nok mar remo kuonde thieth e kaunti ma Bungoma. Kane oloso jadolo mar kanisa no Wycliffe Waliaula wacho ni giwinjore golo remo bang' dweche 4 maneno gichiwo kony ne jotuo manyalo dwaro remo e kaunti no. Moko kuom joma ne nie riwruogno lero ber ma chiwo remo ka gimaro ni en tim makar ne jogo ma nyalo dwaro remo. Bende gikwayo jodak mamoko mondo chiwre ne chenro makamano. Jatelo PC ma choko remo Cosmas Mulongo wacho ni kaunti dwaro remo pint 1,000 dwe ka dwe mar kedo kod dwaro mar jotuo e kinde thieth. 3 months ago, we did the same practice. We partnered with the Bungoma Referral Hospital, where as we finish the exercise, it is handed over. Hii ni mara ya 3 kama kanisa tukijumuika pamoja tukitoa damu. Baada ya mmoja wetu kuwa na shida ya damu akiwa mgonjwa, madaktari walikuja wakatuelezea, tukasemezana na tukakubaliana ya kwamba at least baada ya kila miezi 3 kama washiriki tunatoa damu, na tunajua damu ni uhai. Kuna watu wanahitaji damu, especially mimi mwenye niko na damu mingi. Alafu pia kutoa damu pia inakusaidia kiafya. Na katika takwimu kwa mwezi tunahitaji takriban pints 1,400 kila mwezi, lakini mara mingi kwa mwezi huwa tunapata kama kiwango cha 650 hadi 700. Inamaanisha tuna upungufu wa damu, na ndio maana nachukua hii fursa kuwaomba wananchi wote, ukiwa zaidi ya miaka 18, uko juu ya kilo 50 na uko na afya, tunawahimiza